There are say. The opposite cannot waka. Oh, be any ho. Oh, be any ho. Menko kana quiet in Bibi wo ho so ankaye. Bibi any ho. Ade de ohu na ye ofa na wakanfo. Nyame abode sa na tie. CJ mame na ase. Na afa yenko ensemu na ye hweda bokrata ne mu amane aba na wonim se last year boat abrantie ba konsa ye online driving here the abrantie ba ko win ye best driver for boat last year no ye friend of Vincent na CJ abamu ane ho dwo na no me ko passport office na me ye no na menya no na otie Adom sabe na Reverend Kwame na Aidan yes o live worship yes and na bisa say na wo tie Adom pause o on dey fiti che say ahomache kosi say obeda e ya Adom ne da and am so ne wa yare no say ne say onim CJ o he me o say hwene ye wa na che say am pa o tie fiti Adom pa na de ko it Vincent onyame sha pa wate nyame sha ko so tie Adom na ko so abodwumaden na ni mo te abamu ani e good Vincent aya omra na omra oba mama ni 3 minutes bina oba pass it through the show oh see nyame chanti Vincent aya fa ha e me fa bi ma bitimi mo 1 star but ono me ma no 5 stars sa hu utie e bi ani mu ntime tina mu na wani mu ntisa na mama 1 star ma sa de comment aka ho na CJ me comment ni ma na fe ya show senra fe e wo poku ase afiaman ena abensu afiaman ena abensu ende no ano no eno de no ano medase na CJ wo hye ahun book ekita mi hye ena wo hayi we Frank Paul Ventures Company Limited wo mu dan na wo mu adan na mo besie no ena wo hu wo hayi ena we Adoha Group omo so die ni okay so 5 developers no Rehoboth Properties State Housing Company Limited, Defraco Group Limited, Frank Paul Ventures Company Limited, and Duja Promotion Adoha Group Limited. Okay. Now, what's obi a design different? Okay. Obi a design different. I met Dominic. Where the was sent me to me tobacco. I was sent to me back when when you could fike come with your boom. Now on my time machine, but CJ so what did you dollar? Me crowd so what the bag Ghana you see anymore. Now if okay to base 2.2 billion ubetimia oni efie asasi won bibia wo mo 220,000 Ghana cedis. Yes, Ghana cedis. And only a say a single room no a 2 bedrooms so near the ukita best 300,000 Ghana cedis. CJ my yen kano crate ya ho say wo call amaya ho dro so krompo e beka say ho no enyoma mu ye de yen kano sa no enyo bia na tumi only an affordable housing yenti asiesa nti e bia mema ho ode no enu ni sei but obi a onim real estate mu enim so beto asase ayeso adwuma etwa foundation ni ade asifie na wie se eye 2 bedrooms kwan CJ enye input kitwa ebekom enti at least yen fa ne se eye na ye can affordable no yenti asese emma medru level am say mikita 50,000 Ghana cedis CJ midikotobi emedru sa level no so enti no eya ne sana me bia na me hwe say ya edaso no affordable enti obi adwe say o nkabeti ya me come account ma ba yisika kwajibi enti sa enti affordability minua trotro driver wa twika ya savings kakra da ben ne china we me ne trotro driver na nye yedi mu beba abna wudi mu wo kwa say di mu thank you kasa say CJ me chesa me ne trotro driver to service center wo twi boat unim so winners o man no brand new cow. Okay. And no de adwuma no. Vit ni bi on. E car be. Ye me nim ka mu. To dem me come ni me passem. So to CJ fe e na e wo hai enti se wo minima de se ayo obetimi de ato ne ahwe developer bia se ni design no etie. Na e bia wo kwa no wo me mo de ha no na kankane ne ya brim ani so kakra. But me sure ha so nye bad. Yeah. Just ni nyina ye fe. Ni nyina ye fe. Me how ne say ye de ensa akoka ni sei. Ai. Se ebekwa akɔwie eno ni asɛm no aban no my assurance honorable asenso boache omampani my assurance but you say ehunu bi painti na aboasewa o gene baagura na ni da baabi atina kuna na no no akɔwɔ nani sei so
it is assurance no ho a yes say a private sector no dey on ho agim sa ena woma veti enye say ye sorry ya ena yede ema womo ya hwe womo capabilities womo capacity so metimi di aye adwuma no enti we wodo sakan ya bo pr obi anko wa be wie wodi entem no wa wie nso so na afia no so akwa bibia enti in all no momo 28 months enti the 14 months and no de be wie two faces ni nyina but say you said the ama make us we yakoye fefefe no we ya danso minka say eya adanso because also the previous ones the aka omampani kufo dada kufo abreso de aka ye omampani dada Muhammad de aka ni na ase oman no na oni oman ni na esi no 100% and omawie no majeje mu intebekwa kodru baby no na fans no akoye problem but when because omadiama private companies no ono na obewie na aban subsidize kakra na afe no de aka no wo wa wo beba no owie a ode ma na ne CJ na chese ma unu ti share da ho a wo so no ogi di sika de free ho enti the hope ye hope say private enterprises no omu disappointing because omu disappointing aban no mo disappointing Ghanaians. That's right. Na omu be ye no said yes se ne tie na ye hunu se ba bia ye fei no se ho ye de a na ye de energy no e kwa ho mo dan sa ban be ye ni nyina wie na ban na kasa beton de ama ho so hu it no we no eye ye bompa ye se e be kwa as planned na ye no nyina no ye ho so na ye dru sa level na CJ level na wo mo justify say won betimi aye adwuma no it say de bia ye wa ye campaign yeah, advocate say private sector no and get involved and get on board into the say bibi say aba womo nkyere say ye betumi aye na Ghana for so yenje womo entum eti eno enwo asam ewo ho na yenka ma minister ene mampani nti ase say ahemfo no so still na no oma be ade aso abebo fom but empuso asase ndi obeye de ombeje omade ai enra wi amitie ya Santo Elizabeth baby anaje say o enra dwumedi anyumeno kase so ekoye no wo mo che say aso no modi abebo fom no enditail wo enka hwe enti enra me bisa minister na entremu no oso modi akokọ to kra makota ruli ni bibia wie to mo ni obi ani asemo ni obi ani twakane ade but nkebe ya omo safo mani ko hobium se le be ya project ne be cost na nkrofo anko ha developers are ekwakoye adwuma no domia na pay yenya bantama senso boache a enka ibisa ne nsem ba community especially on asase no na se ne be ya emu beda ho yes ose oma wie eho asem ka akokot ama kota ruli on asem no so wie me koti ne sase ye na kokasa ye bebo no nyame ya dwuma otena na afe ya hye eho ensem ti no se ye wo de ye du ho no ma ye bedi mu nkomo why ye bedi mu nkomo ti no ma me fa won koda obokrata ni mu na anope wo de story bi cheme ho na me de wo hyase afri na atoshi na ye papa dambotwe se asempanyefo emienu no ase oya soro ya obi ache so otumi obi awa sayo but now oya fine woman na you fine show the picture there ya oya fine girl na se no dambocha akaso obesu o enra kra metete say wa twere ne resignation letter e dia komo mampani mami tete no akase o mampani be dia tum anase onjin o tete no na menye sa na oba fefe anapai beyiwa no osore pe beyiwa no enkoma ye be tutuani na den papa damboje sanya tintintin bia o assembly sisika no common fund na ekono ya wo to office wo say wo na wo ye panya wo dade sita assembly common fund na no a wo na wo chesika na de kono yenye no sa ehyehyemu ni local government act no eso ono so for local government minister no na wo so forces anema wo nyina na ye jabu dia ma na wo so ayede wo dia ko but wo de wutumi eye adwuma na wo say minister na ye nyina no na wo pesa adwuma wo je free papa damboje nsema na ase na apeso ye den ah CJ che na ase ne ho ofe me hu no ma penasem enti na emma obi papa obi grandfather enni yausa onkrata wo de kwamo mampani nyina wo che se de ekoso no enye because o se obetena officer ye be disrespect na ye fo bo ne ni die ma no office na woni akonya na wote so enfo bo ma no enye wa cho letter de akoma mami se sika na wodi kan edeko adis beze de ko no mami hunu de wa ye de aka ne ye ho nsem be sie ne mami reply letter no fa ma no
Enti ase wama adwuma no ya afro dambotwe enti wo de me we na me de be wie te say CJ ebeye beyiwa no wo man say no ano no iti do hon ma CJ de aka de nyina no ebeba enya fine na we nan su man ate na CJ ye papa owura asam ya wuku eso na ekasa ewo the new publisher ne fa etoso mienu no na wo kyerese nkrofo keka so no na ye campaign manager edma Dr. Mahmoud Baumia ne ade oso campaign manager de onye campaign manager ne bom no oka campaign team no ho enam so mo nhyase enya structure the campaign team no ne ade enti no obi enim de woso ye at any point in time no obi enim de woso ye onye campaign manager na so no odimu akotene ya oka Dr. Baumia campaign team ne ho a wo hwase papa no ebeba betu franka edema MPP na entoabo ene amanebo ne nyina no atoaso but for now onye campaign manager enti ya omo keka sansem ne nyina no omo hye no so ho emanom mede waba daily guide da obokrata mu a na yegina anim ha amampani akufuado se CJ kuku ya ekoso wa bibima toefam hanom eye West Africa hano ano eya yeden omampani se eya broso wo se enye nanu ya de ya Niger de o Niger asi wo honom na asa omampani kan se West Africa no eba no sana ya na emo ma yenyi dimpa na sumdwa ye bo ho dawro ne ayonkofa ye nyina ye hwese ebenya no e wo so omampani san bisa no se edie na ekokokokọ so wo san man yi a abantugo ekoso hono de na ma na eba na sabantugo no koso a eya na ye omanfo no da na se ye omoya we ye nsem bia wose ye mpanyifo no omu bi so omo ho enra wo ne ye radwonkuma ekasa ne si ye oka nsem bi wose enne no omanfo no nyan enya yawudie bi abufu bia bese wo mufa obi a wo ye government appointee ho edie na mana basa de ono ti wona wonye sika fa han dan no hu ne se wona wote wono no vieta wutwie no fuola woto no nya wusika we ye ono no tax na wotua no esika ene de tofo de gusa ese na wutwie no mu ena sika no wo na wo edie na de ono wo fo no ho che no eno ni adwempo na ese obi tim no ye bisa se de ne ma sa adwempo ne be se the ordinary Ghanaian ni tim eye mo amusu mo ban ene mo ne ye bia mo da na die ena ama ebimo so fa saadwe no enti wo mo akasa manyofo position wo ho yie ehuru kwan yo mo niema be ma o manfo no so no saadwe na yie fi o se ya nsantwofo mo a na ye yi da no sni free o manfo tim se ye ne mebo a amo da ro no mo kwan yo mo fa so be se o mutim no amo fa sa kwan no aso na efre mutim ti no ne nyina keka obi na amasa bantugo ni ade no ekokokokọ so a wo be hu na ne yesa sojafo o ma yesi o ma yesi o mampani kire se ehadwene wasi hadwene pa inti daily guide brofo you see o se na France on West Africa cool no enso eni asema edahayi na Vice President Dr. Mahmoud Baumia o se keka nipa duo ye padwo obakufo nya wini wi a waso mo makani nyina kambom na omko enkoden na party no ankasa no ewini na 2024 womo sign break 8 no etena so inti o se no nti no wono se wonam a omonto enidi atem inti o de ache eye na chitafo nyina se obi anam na obonto so a memma womo enidi atem sase mo wi a adwuma kro na mo nyina mo beka bom na mababeye de me di wi ama o CJ ansa na odi eno be wi no akomni nchemu si am kan se information ayen yate ene se no abodam botwe wa twere crack nyabotre producers ene no akasa sisi of air achire mu se nokura bia anim se watwere ne resignation letter beto ordinary kan akasa o mampani beji atuma na se wonyintu enra ne nam de bon kata ne bi mu se frustrations ne but on about botwe se enye nokure wo hwe the new publisher ne krompa wo se papa na kasa se obetna office am ye disrespect ne de ene ka obe resign ntia bia no na mkrofo bi fa ne se wani mpo no kan ye dia eno de we can't no de o kan te no onabo dan botwe yate ye da se to se on resign ne ye ntina odi bibia ni abotre why na enye kama CJ daily guide mu na mede wo kokata fatu so ensia wo so afo do ehye omayi afisem ne bambo nsem ne ade nyina so no ho ye papa Ambrose Derry na odi ato dwa se wo mo abomodin afa enipa empem
drum crew ene echa haso aduosia enan ntese 19,764 ene ni padodo omo afomo edi omako omayi bambo adwumako ni mu yeka eye nan Ghana Police Service, Ghana Prison Service, Ghana Immigration Service and the Ghana National Fire Service emuno omo HSA Ghana Police Service no omahan enipa eye empem so ne hanum 7,500 Ghana National Fire Service ahan enipa empem nan ne hanum 4,500 Ghana Prison Service afa enipa empem miensa na chasa 3,000 and a Ghana Immigration Service so omafa enipa eye empem nan ahanso ne aduosia and 4,764 and na eduomo akomu na eye panyi edin sebo nyina to dwabre kopie mu rasebedwafie na emrasebedwani ono ewo gomwa is abaton pesua so Desmond the graph pay to ebisa no eho sam na obobobobo so edi emaye no itina chese records a ewo hodom no chese se no enioma ekonanim a eye eba no bambo adwuma kwanim a nipa no so no edrosom the bokrata imu amane a wode aba eno no MPP so na woma launch new membership dues into your MPP ni ba na ukita party card a wose wutue wudi so a etemu a enra mo am chairman ye papa Stephen Yesu intim ede eto abonte no enie wose said mu dues no sakraye abom na oma chichemu into 4 categories oma chichemu enan die gina nie se eye bronze obetua 2 cedis bosumi bia eye silver bosumi bia no obetua 5 cedis eye gold bosumi bia obetua 8 cedis ena eye platinum bosumi bia no obetua 10 cedis eno ene sema mpanyefo ede atudwa ewo ha into obo se mu nyina mo yire mu hona mu ntua na momoa na party ne nyesika na omofa emo party ne ho bra enkonanim the founder the bokrata na CJ Mediwie na ye koidie dodo na no medika boboboso ewo the bokrata ahodo ne mu na de mede ma wo the founder mu no ene se NLA eye National Lottery Authority Samia Wuku panyi ena woda no chese se no wo mo de machines draw machines 9 for kra ena wo mapa ho ntoma ya eye vag lotto no so no wo mo eye relaunch iti eno so eda hanti no papa ba ye de ensakraye de sakraye National Lottery Authority no abahopa ya manomoni adwuma ho sem wo the finder the bokrata yi mu ena eno chin so no kojo ponkroma ena chese aban ese abasobo yesansa wo hwema appropriation no bia na ejina no matumi ateso by 21 billion Ghana cedis for 2023 yi mu a entansi it is asisei na omo eka ho asema wo se Ghana for bo mabaso eno so ho asema da ha na yese wo ba Greater Accra se CJ constituency chairman bia ewo MPP mu no omo endorse ye Dr. Owusu Afriye Akoto some constituency chairman a Greater Accra hanom oma endorse Dr. Afriye Akoto eno enso eho asem eda ha na Dr. Mahmoud Bawumia so a woka se kwan bia so no wo mo ebedin kunim 2024 general election MPP bedin kunim no eno so ho asem eda ha nti CJ da bokrata mu amane de ba ye na mabobo bi so ede ama